سلام كما يتوعلون كما ياللخم داق مايك عمسينا كوالنا حبشا education لومي فيليز بلتار استينا حزنا مسينا زلنا انتايو حفشاوي بزعبا نان بروفيت زخلاص تمهرنا يا خلاصي كابزي زو صما كولو ولا ون كابتي داتنا ARS كالو بزعبا نان بروفيت انتايو زينان بروفيت ويكا زي مخسباوي تكال بزح زبالة نوح زبالة كفالات كل وناي تحق انتاي مسل كما عن تحق خط عم تخيل كما يجي كحد جمرة تخيل ماني ملكت انتاي مستاكسي مسكالة تأثر صلنا مسين دابلنا كفالاتنا قبرنا خنا مسينا سنلوم مع انتي حفشاو مأتوي انتاي تينان بروفيتينا خنقلص مالتي كابتنا يارس داتا زمتانا نتبي كم تلمود مسانا صنحو right, let's get ready with that. شيرين راح نقبر. true. A non-profit organization زي مخسباوي تكال. انتايو حفشاوي. زي أثار السنة لما عنتي نحنا خنسب non-profit organization كمسرت يخيلي. جن انتاي تقومو انتاي تكوداتو نابيو qualify خوندو بايرس فكررو أي فكررو زحتتات نحن بلس. سلازي متجمرة متحساسبي I know up to description ونعلنا أزي non-profit كنبل كلنا أزيو صنع زخون حق زلوي كregulation زلوي ندقنا كاب ستيت ناب ستيت زعباية سين دحرن زارب علينا كاب ستيت ناب ستيت فعلاليو according كنكورين up to website ناي ستيت أتينا ناي بناتي بزلوه عدي خمسة أو كولورادو كريت نقبل كلنا زي community نبلو church نبلو بيت مرتي ندحر كنجمر لينا نبلو خطاس مسوز تأثر أبي كيركا تداتا ويكا تدوكمنت تقبرو سيوكن كاب ستيت ناب ستيت لازم فعلا do your own research نايب عليكم research كايوصركم بزي نبلو ويكا حبشا education زمهرون زبلون كل خونتات كتكودو عين دلن كان ما بقاسي ويكا هينتي إنا نهبزلنا نشتي تمرتي ويكا lecture مالتي بزحات عينت نان بروفيت ألو استفار عليه قال خاب أمنه اللوكم زي مالتي جينا احنا 501c3 charitable organization زي اعتقندي فوكاس نقبر لنا احنا مالتي this is the most important كمنيتنا بزي أراند كون بتكرسيانا بزي إيران زخون كال نان بروفيت محبرت اللي كان يعد خارينا كبابي خارينا دك عدون بزي إيران زخون أزي in general مالتي بيت تمرت اندحر كفيت كاللها ناي تمهاروري ناي قلت تمهر دحر كون كون بزي إيران كخونا له ناتو invest ناي تمهار أخات تمهر دلها مالتي كالب مسوق قصيلو 501c4 زي civic خوينو ناي social welfare دلو ولو it's كتاس بزحي نغير 501c6 اللو 7, 8, 9, 14 and 19 different عينت 501c دلو mostly نحنا we are focusing أبزينا focus نقبر منال بعد نسخاتكم كم سب متن أرستهم مزخال استأثر نحركين خا بزعبوا مصنعة مقبار مالتي بزعبا ناي social welfare عينت نحر مصنعة اللي كهونو 501c4 كير كالكليكت تقبر مالتي زخونة trade and professional association نحركينكم 501c6 زي 501c مسؤولي كارنا IRS قابي مالتي مزعي نحنا فوكسنا كن أبتا charitable organization أبزي أنا كيد تعنسا سايناك نمهر non-profit organizations بحال حدا business entity إخوات business يلكع كمزن نحنا business نقبرو لسي نسخة gas station دي زلكا 7-11 دي زلكا كالي زلكا لكع كومونتاي business entity name in which زيجن فليز قبرو your goal is not to be profitable مخسب أيكون كان تشرح زي نخت كسب أيكون كان نخت كسب أيكون كان انتايرا اتين حنا تخالق انتي تنقبرو جن نمخسب بري ما تعفل اللي النسادح بر كله عينت regulation أبتي زلو أبتي ألو مالت نسخة ني profitable نمخسب أيكون كان 501c وكا non-profit organization تخفته but to make money جنزب كتقبر لك
of course ገንዘብ ክትገብር ኣለካ እቲ ገንዘብ ትገብሮ ኣብኡ ግን ነቲ expand ምግባር ነቲ social cause ማለት እዩ that's all so እዚኣ very important okay non profit organization ዝግበር ቢዝነስ ሓደ ኤንቲቲ ግን ንመክሰባዊ ኣይኮነን ንምንታይ ዳ ነቲ ሓገዝ ትገብሮ ነቲ ናይ social cause ትገብሮ expand መግበር ጥራሕ እዩ alright መፂና እንታይ እቲ social cause እዚ ማሕበራዊ ጠንቂ እንታይ ኣብነት ንሕና ኣለዳልየ ኣለኹ ብዙሕ ነገር ማለት ብዙሕ ኣለና ኮሚኒቲ እንድሕር ንብል ኮይና ቤተክርስትያን ንብል ንድሕር ኮይና ኣብኡ ሶሻል ሰርቪስ ክንገብረሉ ኢና ማለት ብሕጊ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣካያዳ ንሕጉን ብዛዕባ ባይዘው ብዙሕ ክመፅእ እንደ ድሓን ቀሲለ ንዕኡ ዝምልከት ኣርእስታት እንድሕር ተጠቂምካ whatever millions of dollars thousands ኣሽሓት ዝህቡኻ ገንዘብ ነቲ ሶሻል ናትካ ከውዝ ምስ ስራሕካ እቲ ማሕበራዊ ናይቲ ኮሚኒቲኻ ምስ ሰማላእካ ገንዘብ ትወሃብ ማለት ስለዚ IRS ካ በዚ ናይ ሶሻል ኮዝ ተኮይኑ እዮም ኣፕሩቭ ዝገብሩኻ ኒ 501c3 ማለት እዩ so እዚ ንእሹ ዝኾነ ፀገማት ዘሎ that affect ወይ ከዓ ኣብቲ ንሕና ሓፈሻዊ ፕሮብለም ዘለና ኩለስ ኩነታት ንበሎ ነዚ መፍትሒ እንተዳሊኻሉ ኣብኡ ሶልቭ እንድሕር ትገብሮ ኮንካ ኣብኡ ዘለኻዮ እቲ መስሪትካዮ ዘለኻ ካምፓኒ ለሰይ ኣነ ኮሚኒቲ መስርት ንበሉ ኦኬ መንእሰያት ሓደሽቲ ተማሃሮ ሶሪ ሓደሽቲ ካብ ዓዲ ዝመፁ እዮም ካብ ኤርትራ ዝመፁ እዮም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ እዮም whatever ካብ ዝመፁ እዮም ኣነ ክምህር የለ ይመስረት ምክንያቱ ላንጉጅ ክምህሮም እየ ናይዚ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ናይ ኤስ ክምህሮም እየ ካልእ ክምህሮም የልካ ንስኻ ሓደ ነቲ ዘሎ ሽግር ሶልቭ ትገብረለካ ምክንያቱም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ዝነበሩ ባህሊ መፅኦም ኣብ ካልእ ባህሊ ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓዲ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኮሚኒቲ እዚ መስሪትካዮ ዘለካ ወይ ከዓ እዚ ክላስ ዝገርካዮ ዘለካ ንዕኡ ዓይነት ሶልቭ እንድሕር ትገብሮ ኮንካ ተጠቃሚ ኢኻ ንስኻ ተጠቃሚ ክብል ከለኹ እንታይ ብመን በቲ IRS ማለት እዩ ናብኡ ዝመፅእ ገንዘብ as gift ወይ ከዓ as grant ኮይኑ ዝመፅእ ለንሽዑ ንስኻ ቀረፅ ኣይትኸፍለሉን እንታይ ኢኻ ትገብር ደሞዝ ክህልወካ ክእል እዩ ሞስትሊ ግን ካብኡ ኤክስፓንድ ኣይትከይድንኻ ወይ ከዓ ፕሮፊት ኣይትወስድንኻ ማለት እዩ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ከባቢኻ ነቲ ማሕበረሰብካ ተዕብዮ ኮሚኒቲኻ እንድሕር ንእሽተይ ኮይኑ ብዙሕ ገንዘብ እንድሕር ረኺብካ ኤክስፓንድ ትገብር ትገፍሕ በቲ ገንዘብ ማለት እዩ ተዕብዮ ነሳፕላይ ካትቀርብ ብዙሕ ነገራት ካኻ ተመዓራሪ ማለት እዩ so ንኣብነት እዚኣቶም እዮም ሶሻል ኮዝ ዝበሃሉ ማለት ኤግዛምፕል እንድሕር ናይ ረሲዝም ነገር የጥቃዓካ እንድሕር ኮይኑ ብኡ ተጠቕዑ ሰባት ተልዮምካ ዝኾነ ኣቢዝ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ተሊካ ነዚ ትምህር እንድሕር ኮንካ ዝኾነ ናትካ ዲስክሪሚኔሽን እንድሕር ርአ ኮይኑ ነዚኦም ትሕግዝ እንድሕር ኮንካ ኢኮኖሚካል ኢንኢኳሊቲ እንተልዩ ለሰይ ኢኮኖሚካል ኢንኢኳሊቲ ድኻ ሰብ ከምዚ ማይ ኣብ ዓድኻ ለሰይ ኣብ ዓድኻ ማይ ዘይብሉ ኩነታት ኣሎ ረሳሕ ማይ ሰቲ እንድሕር ኣልዮም ነዚ ማይ እዚ ከተውፅኦም ሓደ በዚ ዓይነት እንድሕር ኮንካ 501c ጌርካ ክትከይድ ዘለካ ነዚ ኢኮኖሚካል ወዲሎም ኣሎ እዞም ሕብረተሰብ እዚኦም ነዚኦም ዝኸውን ገንዘብ ንምውፃእ ማለት ሓገዝ ኣኒማል ራይትስ እውን ኣብኡ የምፅኡ ኣፎርደብል ሃውሲን ማለት ከዓ ንድኻታት ዝኸውን ገዛውቲ ክትሃንፅ ንኽኢልካ ክሰርሕ እንድሕር ክኢልካ ጋን ኮንትሮል ሆምለስ ብዙሓት ተልዮም ንሆምለስ ክትሕግዝ እንድሕር ኮንካ ኮታስ እቲ ውሽጣዊ ርህራሄ ትገብሮ ንውሽጣዊ ነገርካ ነዚ ኩሉ ክላይሜት ቼንጅ ተልዩ እዚ ምዝሓድሽ ዝመፅእ ዝኾነ ጢሜት ዘለዎ ኤርያ ፖቨርቲ ተልዩ ሃንገር ኩሉ አንኢምፕሎይመንት ብዙሓት አንኢምፕሎይመንት ተልዮም ንዖም ትሕግዞም ንዖም ስኪልስ ትምህሮም ማለት ናይ ስራሕ ክእለት ሞያታት ትምህሮም እንድሕር ኮንካ እዚ ኩሉ እንታይ ምስ ሶሻል ኮዝ ፕሮብለም ካ ሶልቭ ትገብር ዘለካ ንስኻ ነቲ ዘሎ ሽግር ናይቲ ከባቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ድሲ ንስኻ ነዚ ሽግር እንድሕር ትፈትሕ ሃሊኻ ንስኻ ብIRS እንታይ ዋካ መምርሒ ዋሃበካ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ ታ ጉዳይ 501c n-3 ትግባኣካ ትምልከተካ ሕጂ እዚ ኩሉ ኮሚኒቲ ክሰርሖ ዝኽእል ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ኢና ዘለና ብምሉእ እዚ ላይክ ሓደ ብሓደ ብዛዕባ ናይ ኢሚግሬሽን ሓደሽ ኢሚግሬሽን እንድሕር ኮይኖም ትሕግዞም ላይክ ቻሪታብል ኢሚግሬሽን ንፈልጦ ኢና ኣፍሪካን ኢሚግሬሽን ንፈልጦ ኢና እዞም ኩሎም ዝሕግዙ ሕጂ ናይዚ ኢሚግሬሽን ነገራት ኩሎም ዚኦም ናን ፕሮፊት እዮም ሓገዝቲ እዮም ንስኻሲ ሓገዝቲ እዮም እዚኦም ምስርትዋ እዮም ኦፍኮርስ እቶም ዝሰርሑ ደሞዝ ክህልዎም እዩ ክንኡ ግን ፕሮፊታብል ኣይኮነን ሓደ ቢዝነስ እኮ እንታይ እዩ ዘሎ መስልኩም ፕሮፊታብል ማለት ኣታዊኣ ለሰይ ሓንቲ ቢዝነስ 500,000 ይበል ንበሎ ወፃኢ ናይታ ቢዝነስ 400,000 ንበሎ ኦኬ ኩሉ ወፃኢ ገዛ ክራይነት ዘለካየዱ ሰራሕተኛ ደሞዞም ገለገለ ከፊልካ 100,000 ረኺብካ ኣለካ እዛ 100,000 ጀነራሊ እዚኣ ፕሮፊት እንድያ
እዚ ኣብ ቢዝነስ ኮይና እዚኣ ትዋና ክወስዳ ክእል እቲ ዝመስረታ ነታ ካምፓኒ ኣብዚኣ ግን ናብኡ ኮይና እያ ትዝርጋሕ ኤክስፓንድ እያ ትገብር ኣይትወስዳና ገንዘብካ ፕሮፊታብል ፕሮፊት ትገብር ሰብ ኣይኮንካ ማለት رايو تاكسي تخفلنا خلاص تخفلنا كل زي سلا تخيت ثم قوله جنزب ايكون وي كانتي بورد ممبر ايكون وي كانتي اوفيسرز ايكون وي كان كوتاس نتما بزلو اي تخيت تام ايت شح زرخب كاي مخسب اب بيزنس جن نعلا خا غزا خا خيت ابزي جن تمليسانا وي اتخيت مالتي that's the key كافل اللي انا ساي مالتي so زي سورس دايركت كاب ايرس سمطخو مالتي زي دايركت فروم ايرس مالتي charitable organization ان تايب معناتها زي اتا 501c3 زيات charitable organization so had organization ኮይኑ organized and operated ኮይኑ for ሃይማኖታዊ ነገር charitable ነገር scientific ነገር testing for public safety literacy and an educational or other specific purpose and that meet a certain other requirement are tax exempt حجي زيات نطبي نسخة بزي تاكسي قرض زبحال ايتخفلن tax exempt تبحال زي under internal revenue code section 501c this is the rule تأبزي ترخبو زلخا مكسب بالتاكسي زي مخفالكا عبي نغري that's why اتي مخسبكا ولا خسيبكا نعوز زلو so زيهم جن بتكريستيانا ريليجن كوني خوليهم ولا educational كوني خوليو زخلو بيت مرتين عن بروفيتي مسل مالتي literacy كوني خوليو نزخونه تهبوسي نتي شجر نايت حبرتسب كفتح لكا تقومو نغر so non profit organization نحنا بت non profit ገንዘብ አለና እዚ ክንዚ ኾን ገንዘብ አለና 100 ሺህ አለና بخوفي البانكي invest ገብረዶ no there is a limit invest ገለኽ ትገብር ትኽእልኻ ግን there is a limit percentage او ቀሲልና ክንወፅና ካል ገዛ ንሕና ንዓና ክንሰርሓሉ no ገዛ ክሰርሕ ትኽእልኻ ታትሰርሓ ገዛ ግን ነታ non profit ክትከውን ኣለዋ ንዓ ተማእከለት ነታ ጉዳይ ንዓ expand ትገብር ጥራሕ ክትከውን ኣለዋ so ንቢዝነስ አፓርትመንት እንገዝዶ ኸቦ no you cannot do that هاجنزب نابع طرح كتوعل تخبر نهاتو اتزبو خازلون عخا اتي تقم زهبو خازلون ايتي section ايزان هلوكم اذا internal revenue code section that's ساعت حزك كمالي nowhere to go قالو زيون مسوت تحزي section 501c هذا organization كونه must be organized operated كم ويزبلا benefit نتقمي private interest خون يبلون that's it nobody بزي ولا board member كون ولا officer كون ولا director كون private زبهال كابا منم سنتيمتر وسنا so نعمل تم creditors تم مسروت let's say family خوني خوليهم shareholders or other organization other designed individuals or person controlled directly or indirectly by such private interests but never مسرتا كالو فليا community ارترا تكون قالو تكون نسخه ولا جمر تكون you cannot get it any man ሰራሕተኛ ትኮን ትኽእልኻ ዳይሬክተር ትኮን ትኽእልኻ ኦፊሰር ትኮን ትኽእልኻ ደሞዝ ክትክፈል ትኽእልኻ እቲ ደሞዝ ከማን ፌር ዝኾነ ደሞዝ ማለት እዩ ክንኡ ግን ንስኻ እቲ ቤነፊት ኦፍ ፕራይቬት ኢንተረስት የለን ታዝበልኩም ታ 500,000 ኣይንርስዓ እዚኣ ኩሉ ሰዓት ደን ዝጎደሎ 400,000 ወፃኢታት ናይ ዝኾነ ካምፓኒ ማለት ታ ትረኽባ 100,000 ለሰ ፕሮፊት ተረኺብና ኣብዚኣ ኖ ዋን እዚኣ ናብኡ እያ ክትምለስ ናብቱ ሶሻል ኮዝ ናይቲ ናብኡ እያ ክትምለስ እያ ناتو expand مقبرة so non profit لنا نحن نزارب كحنا نمخسب أيكون نتخلو نحجز لنا أنا نتخلو جن صراحة نياتات كإلاتاتن كنقصرلو كنبللو نخيلنا so نسو جنزب متأكد more expand كده that's the way it is mostly up to community up to خالق كلام مساعدهم مجلسات بزح على خنت قمولو نخيل ميلاتات مالتي زي that's why a lot of money تحرقنا بزحت جنزب على أبزيد حن كبلهم زي النيمات اللومبر يا community تالوا كسب كل 150 350 شه كابو 300 1 مليون زرخبا كوميونيتات الله حجز هانص مالتي كالو نغدفتي ناي سوشال كالو مالت سو ገንዘብ ትረክባላ እቲ ገንዘብ ግን ብጣዕሚ እዮም ዝካተሉኻ እቶም ገንዘብ ኩብኻ ከለው ለሰይ እንድሕር ሓደ ካምፓኒ ሓደ ላይክ ሚሊዮን ሂቡካ ላይክ 1 ሚሊዮን ሶ ኣበይ ውዕል እዚ ገንዘብ እዚ you have to ኦዲት ገብሩኻ ማዕኻ ጽባሕ ንግሆ እዞም ካምፓኒ እዚኦም ክልተ ጠቕሚ ዘለዎም
زم كامباني زم كوربوريشن زم نبلهم زم كوربوريشن زو as donate grant ገይሮም ሂበኻለዉ ንስኻ as long as 501c እንድሕር መዝጉብ ምዃንካ ፕሩፍ ምዃንካ ፈሊጦም 1 ሚልዮን ክቡኻ ክእሉ እዮም ጠቕሚ ኣለዎም ሓደ ንዖም 1 ሚልዮን ናብዚ ሂቦምካ ዘሎ ኣብዚ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ዝበሃል ኣሎ ኣሕዋት ሶሻል ኣብ ቢዝነስ ክንመሃሮ ከለና ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ዝበሃል እዛ ካምፓኒ እዚኣ እዚ ገይረአ ኢላ ንመንግስቲ ሓደ ተኣማንነት ትገብር ኣላ ነቲ ኔበርሁድ ዘላቶ ከባቢኣ ማለት እዩ እቲ 1 ሚልዮን ኣብታ ናን ፕሮፊት እንትመፀት ለሰይ ኣብ ኮሚኒቲና እንድሕር መፀ ኮሚኒቲ ኤርትራ ንሳ ንሕና ገዛድና ክንሰርሓላ ኤክስፓንድና ክንገብረላ ሞር ኦፊስና ክንገብር ኮታስ ንጥቀመላ ኣለና ንዓና ታክሲ ኣይንኸፍልላን ነዚኦም ከዓ 1 ሚልዮን ንዓኻ ክቡኻ ከለዉ ንሶም ኣታዊኦም ናይቲ ቢዝነሶም ሜቢ ላይክ 50 ሚልዮን ዘእትዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኦኬ እዞም 50 ሚልዮን ዘእትዉ ሰባት እቲ 1 ሚልዮን ዝሃብዋ ናብዚኣ ኣዝ ዶኔሽን እያ ንዕኦም ካብቲ ዲዳክሽን የጉድልዋ ካብቲ ታክሶም ንዓንሶምን ታክሲ የጉድሉ ማለት ለሰይ ፕሮፊቶም እንድሕር 50 ሚልዮን መፅዩ እቲ 1 ሚልዮን ኣጉዲሎም ነታ ንዓኻ ዝቡኻ ናይ መን ታክሲ ይኸፍሉ ናይተን 49 ሚልዮን ጥራሕን ታክሲ ዝኸፍሉ ማለት ንምንታይ ሚልዮን ዝኸዩ ዘለኹ 1 ሚልዮን ክቡና እንድሕር ኮይኖም እዚ ኣር ቢግ ካምፓኒ ማለት ሶ that's the way it is ንሕና ለሰይ ንናን ፕሮፊት ምዃና እንድሕር ንኣምን የላ ኮይና ንሕና ቸርች ኣለና ራይት ኮሚኒቲ ኣለና እንታይ ንገብር መሲልኩም ካብ ጅባና ገንዘብ ንኸፍል we have to have a receipt ኣሕዋት ረሲት ክህልወና ኣለዎ እታ ረሲት እታ ገንዘብና ኣብኣ ኣብቲ ቀረፅ ወይ ከዓ ታክሲ ክንከፍል ከለና ከነጉድላ ኣለና ታክሲ ክንገብር ኣነ ይጥቀም ኣለኹ ኣነ እንድሕር ንኮሚኒተይ ወርሓዊ ክፈል ዓመታዊ ክፋል እንድሕር ለሰይ 300 ቅርሺ ሂበያ $300 እንድሕር ናይ ዓመት ዝኸፍል ኮይነ ናይ ኮሚኒቲ ከምኡ ኣናዘር 300 ናይ ቸርች ሊሚት ኣለዎ እንዲዚ ኦኬ ኣብቲ ሓለፈ እውን ገሊፅና ነርና 600 ቅርሺ ኣለኒ ቢዝነስ ሰሊኒ ካብ ቢዝነስ እንተሂበዮም ተመራፂት እያ ታክሰይ ራይድ ኦፍ ክገብረ ክእል ካብቲ ቢዝነስ ማለት እንድሕር ቢዝነስ ዘይብለይ ኣነ ግን ብፐርሰናል ይህቦም እንድሕር ኮይነ እንድሕር ፐርሰናል ናተይ ኣይተማይዝድ ዲዳክሽን ኮይኑ ካብ ታክሰይ ብኣይተማይዝድ እዚ ተማሂርና ኢና ኣሕዋቶም ምናልባት ተም ሓደሽቲ ክትህሉ ትኽእልኩም ብዛዕባ ኣይተማይዝድ ዲዳክሽን እንድሕር ሪኢኹም ተመሊስኩም ራእይዎ ኣይተማይዝድ ዲዳክሽን እንድሕር ኮይኑ የጉድሎ ማለት እዩ ተሓሰኪድዋ ዳስ ቤነፊት ሶ እዞም ካምፓኒ እዚኦምና ንሕና ዝበልና ቢዝነስ ክሳብ ዝኾኑ ዳይረክት ዲዳክት ዝኾኑ ናቶም ንስኻ ፐርሰናል ድሕር ኮንካ ሜቢ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ክህልወካ ክእል ዘይክትጥቀመሉ ትኽእል ኻዚ ቢዝነስ ሰሊካ ግን ቢዝነስ ቸገርኩም ሃቡ ክፈሉ ንኮሚኒቲኩም ድዩ ንቸርችኩም ድዩ ንገሎስ ካብ ቢዝነስ ይፍቀድ ምንም ሽግር የብለን ረሲት ሒዝኩም ትመፁ ነቲ ኣካውንታንት ኹም ሸው ዓደ ኢንደፍ እዚኣ እውን ዶኔት ገይረአና ቤተክርስትያን እዚኣ እውን ዶኔት ገይረአና ኣብ ቸርች እዚኣ እውን ዶኔት ገይረአና whatever it is እተን ናን ፕሮፊት ተመዝገባ ካምፓኒታት ትፈልጠ እንድሕር ኮንካ ናን ፕሮፊት ተመዝጊብና ኢና ኢለና ካሲ 501c ክህልወን ክኽእል ኣለዎ እዛ ወርድ እዚኣ ሴክሽን ኣብዚኣ ክኾን ኣለዎ that is a charity donation ትበሃል ንዓኻ ማለት ሶ ኣብዚ እጅብ ዝሓለፈ ኣብ ግዜ ኮቪድ ኣብ ነምፀ ነርና 300 ቅርሺ ዶላር ቱ ዶላር ነይሩ ትፈልጣ $300 to $1 ክፍል ከለኹ እንታይ መስልኩም ለሰይ እንድሕር ንስኻ ኩሉ ተጓዳዲሉ ገለ መለስ 5000 ቀረፅ ትኸፍል ንበል ታክስ ትኸፍል ንበል ንመንግስቲ ታ 300 ዲዳክሽን ኣይኮነትና ዶላር ቱ ዶላር ካብዚኣ 300 ትጎድል እንድሕር ንስኻ ንቤተክርስትያን ሂብካ ስለዚ ንስኻ 300 ካብኦም ኣጉዲልካ 300 ካብ IRS ትረኽባ ኣለኻ ኣብ ክንዲ 5000 ትኸፍል $4700 ትኸፍሎ ነቲ መንግስቲ ማለት ሶ معرفون دي ديب على أزي كم زبالكو regulation حقو أصلا مزي مالتي هايزي قد هايزي so نزي tax file تقبر كمان it should be licenses بخلو نجار مالتي it's not easy questions فتري مالتي so a non-profit organization had a group كم ويزبلنا purpose of the profit كم زي كوني لنا so إزي تي distribute to its members or directors or officers. No part of, right? No part of organization's income is one part of an organization income sibling. Not your members, directors or officers. I have perfect. Come on, Azbalna. Time it's just to khila can other expand at the marriage. No way to get it. So هذا موسكا خير خلي ده موسكا أنا officer أنا director ني director like board members in there like you know members هم directors board member يمز بهذا زين board member officers كا officer executive officers مالك هجي زياتهم زم directors ندحر بدموس رعكاية مالي خا بدموس قبل كام ندحر لخا دموس تانية مهانك حاجة وتكون على كينو you cannot pick any man so no
part of the organization income. Neither organization, no part of the organization income is distributed. Okay. ወላቶም ደሞዝ ተቆፅሮም ከም just gentle ways በቃ ስልካ ኮን ሓደ ፕሮፌሽናል ድሕሪ አካውንታንት ኮይኑስ ብ50 ቅርሺ ድሕሪ ንሰዓት ዝኽፈል ኮይኑ ይኪና give him 100 ቅርሺ ንሰዓት ማለት just where is strict you ናይ እዚ ሕጊ ማለት አይ non-profit organization 501c organization ኢልካ ክፅዋዕ ትኽእልካ very much the same ወይ charitable contribution ከም ዳዝራይ so is one that qualified a tax exhibit ማለት ታክስ ዘይተኸፍሉ ስታትስ ኮይኑ by IRS. It's a mission NATO and purpose of NATO ንምንታይ to further social causes and provide public benefit. That's all. Is it the mission NATO? Is it their missions? So that's why IRS ክንገብሮ ኢና ከመይ ጌርካ ክሬት ትገብር ምስ መፃናቡ how to just do it ክንሪኦ ኢና they have questions and dozens of questions ማለት proof ክገብሩካ ክኽእሉ ኣለዎም እንታይ ኢኻ ትህብ እንታይ ዓይነት እንታይ ሚሽን ናትካ እንታይ ተልእኾ ናትካ እንታይ ዕላማኻ so ዕላማኻ እዚ እንድሕር ከን ፀገም የብልካን ማሕበር እኮ ትገብር ትኽእልካ ናይ ዓዲ ማሕበር እኮ ትገብር ትኽእልካ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ጌርካ ናይ ዓዲ ማሕበር ደቅና ክንምህረሉ ንሕና ክንላለየሉ ሕብረተሰብና ካብ ባህልና ወፂ ኣብዚ ባህሊ እዚ ኮሚኒቲ ክዕንብብ እንደለይና you can do that ገንዘብ ኣዋፂኻ yes of course ነና ከባቢኻ ማሕበር እስክህልወካ ማለት so are you lying at abuza ንስኻ ታስራሕ ሳስርሕካ ኣለኻ እቲ ክትገብሮ ትኽእልካ ዓማታዊ ስታቱስ ኣለካ ንዑ ኣፕዴት ክትገብሮ ኣለካ ነዚ ኦርጋናይዜሽን ነዚ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ክትሕድስ ኣለካ ስቴትካ ከይድካ ኩሉ ነገር ትዝምላእ ፎርማት ኣሎሲ ዓመታዊ ነቲ ናትካ ላይሰንስ ኪፕ ኣፕ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ታክሲ ዋላ ዚሮ ፋይል ክትገብር ኣለካ ክንመፅእ ኢና ኣብቲ ምስ መፀና እንታይ ይመስል እምበር ሶ እንታይ ጠቕሚ ትረክብ ካብዚ ለሰይ ካብዚ non profit እንድሕር መስሪትካ እንታይ ተጠቕሚ ትረክበሉ እዚ መጀመርያ እቲ your ability ማለት ሲ እቲ ግራንት ንክትረክብ ገንዘብ ሲ በቃ like very wide so non profit organization እዚ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ ከምወይ ዝበልኩ ክልተ ጠቕሚ ኣለዎ ሰብ ዝመፃካ ናባ ሃብታማት ሚሊዮነራት እዮም one social responsibility የካይድ ኣሎ ናይ ባዕሉ ኣብ ቢዝነስ ወዲ ካልኣይ ነገር instead of ንኣንክል ሳም ወይ ከዓ ነቲ መንግስቲ ዝህቦ ገንዘቡ ንዓኻ እንድሕር ሂቡ humanity ነቲ ሶሻል ሰርቪስ ነቲ ፒፕልስ ይሕግዝ ኣሎ ምክንያቱ ናቱ ገንዘብ ተመሊሱ ሰርቭ ካብ ህዝቢ እዩ ዝመፁ ተኣመንቲ ይኾና ተን ካምፓኒታት ብሉፃት ይኾና ንሕና ነዛ ኮሚኒቲ እዚኣ ከምዚ ንህብ ኢና እንድሕር ኢልካ መንግስቲ ይፈትወን ከባቢ ይፈትወን ኔበርሁድ ይፈትወን ሰብ ከይዱ ክገዝኣለን ስፔንድ ክገብረለን ትገብርኦ ሸጥኦ ዝልውጥኦ ሰርቪስ whatever goods and service more ተኣመኑ ተሪኢኹም ኣብዘን ዓበይቲ ሳምስ ክለብ ከይዱ ዋላ ወልማርት ከይዱ ኣብኡለዎን ኣብቲ ቦርድ ሜምበር ይፅሕፎ እየን ክንዲዚ ጊፍቲ ሂብና ነዚ ኮሚኒቲ እዚ ክንዲዚ ጊፍቲ ሂብና ነዚ ሶሳይቲ እዚ ክንዲዚ ጊፍቲ ኢልና ኣብኡለዎም ኣብቲ ውሽጢ ሆል ምስኣተኻ ማለት that means so the ገንዘብ ሲ they are not eating all the money ንዖም ጥራሕ ይወስድዎን ዘሎ ፕሮፊት ኣይገብርዎን ዘሎ so they share it ከምዚ ሕጂ ባይደን ደምፆ ዘሎ ኮርፖሬሽን ሸር እንዳገበረ ነዚ ታክሲ ክኸፍልለዎም ክንዲዚ ከምዚ ዝበል ዘሎ እቲ ዝኸሰብኦ ክሰብ ሲ ሸር ይገብር ኣለዋ ሕጂ እቲ ሰብ ደስ ይብሎ ማለት ወለዚ ንእሽተይ ካምፓኒታት ከማን ደናእሽ ዘን ዓቕሚ ዘይብለን ንእሽቲ ከማን ናይታ ኮሚኒቲ ናይታ ዘለዋ ተኸባቢ ከማን ኣኼባ እንድሕር ኣሊ ተሳቲፈን ወላ 200 ቅርሺ እንድሕር ሂበን ኣብ ዓመት ወላ ኣብ 2 ዓመት that is named you very important so as long as ንሳ non profit እንተኾይና ተጠቃሚት ማለት ወላ non profit ኣይትኹን ዳኣምር ዶኔት ክትገብሮ ትኽእልካ ግን ዶኔት ጌርካ non profit ተዘኺብካ ንስኻ ጠቕሚ ትረክብን ኣብቲ ቀረፅካ ኣብቲ ታክሲ ከዓ ኣይተጉድሎን ማለት that's the only one reason but non-profit ድሕተ መዝጊብካ እዚ ዝኾነ ዓብይ ዝኾነ ጠቕሚ ክህልወካ ክእል ማለት so ህዝቢ ይኣምነልካ and then give you money ገንዘብ ክበካ ክእል then they can write off ማለት ታክስ ምውፃእ ማለት ይሕባል ኣነ $2 ሚሊዮን ኢንካም ናይ ካምፓኒ ኣለዋ 5,000 ዶኔሽን ገይረ እየ ነመን whatever ቤተክርስትያን ስለዚ outside the right of ትገብሮ ካልእ cost of goods ኣለኒ right of ትገብሮ ካልእ ገለለለ right of መፂኻ መወዳእታ 100,000 ኣከባቢታት that's your profit ማለት so ሕጂ ንስኻ right of as charitable donation on their tax return ኣብቲ ናይ ባዕሎም tax return ከምኡ ገይሮም ክሰርሑ ከሎም ግን ረሲት ተዳሉ ብስነ ስርዓት ማለት ንስኻ ከዓ ብስነ ስርዓት
ኣገባብካ ተ 501c ከዓ ብስነ ስርዓት ዘማልኣካ ክትኮን ኣለካ ዓመታዊ ዘድልያ ምክንኻን ኣሎ ዓመታዊ ከምታ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብሲ ከምታ ካምፓኒ LLC ሕሰባ ሶታ LLC ኮፊ ትኸፍል ኣለካ 50 ቅርሺ ኣብ ዓመት ማለት እዩ ኣን ኣቨሬጅ ማለት እዩ ክትሕድስ ኣለካ ታ ፔፐር ወርክ ስንስኻ ልክዕ ከማኻ ነዚኣኻ እንዳሓደስካ ኢኻ ክትከይድ ክትቀር ኣለካ ማለት እዩ ሶ እዚ ጠቕሚ ኣለዎ ኢልና ኢና ሓደ ካልኣይ ይጋ ሊሚትድ ላያቢሊቲ حزوا دي limited liability protection عليك نتوم أبو الزنبرو نتوم وانا ندحر لسي كوميديتنا نحنا نان بروفيت بمزقاب بترح نان بروفيت اورجانيزيشن بمهانة ترح protected مالسي limited liability مش LLC لو كامباني بزعبا LLC مهيري له هات انتاي LLC انتاي طعم مهيري له سو لسي نسخة عبزي community ايرترا عبدنبر كولورادو it's non profit organization 501c and then dash 3 مالتي قال نقبر نخصص نقوله إتا كومينيتنا قال غيرنا عند حتى خصيصنا who's gonna be as خصص مجمع إتهم board members أحوال the board members in there إتهم officers in there إتهم executive officers أواز اللو مالي إتهم دحرو نام members مقاعد تقولي so since non-profits لتمس جاب كان السخا they are not coming to you نابخا أي مصنع نعها ولا board member كون كان رانك تقبرات غلها as long as أبزي أخذكم ولا the same like LLC نعمل the same كم LLC as long as نسخة تحقن حقاونة النايتا نان بروفيت أورجانيزيشن بس نسرعة لاين أب كون على كل شيء ميكس أب كل وكابل النسخة متحواس نجارات كل وكابل so تم كلهم directors أب أزلو تم officers أب أزلو أنت members أب أزلو personally أنت يا خونيم liable sorry protected him not liable غرتها protected him بتقرني أخذ جماعة غرتها زم directors officers and members أب أزلو نتا communities مسرتوا قلة اندحر كسيسوا نتا community بسنكتا non profit ممزجاهم ترح نابتناتهم ولك نجاراتهم نابزي أيموز لسه ياب community خا community ناتهم نايم زنقة عند حليو أو سبات بزحت 3-4 سبات يموتن بل رابر أكبر عمر so زي neighborhood خسك خالي تقربا بيت خسك خالي أتم family ناتو خسك خالي من قصنا بعلوك خسك خالي أبتا event هبتا جزاس لز قبراتا community نسخاج يخسسك دا أمبر ده حقاو نجار نحرز خانة نجار مالكا لا يابلك تكونها حقاو نحرك كان السحابن نحرك كان حجز فري جن ده حقاو نجار نحرز خانة نجار مالكا نبيهم زخور ناتا community تليان عاد protect نعبات رحم خود نعا خانتهم officers نتهم brand قبران نت membership أيك أربو خان مالك حديد يالله نخايك أربو خاجن كنت كتقول لك ناي community board member نحركن كان سخا حلافة نحركن كان ديبيت كارد مسخان نحرالي هي ديبيت كارد نرادي خان نحر ماكينات مال الله خان ديبيت كارد whatever ناي community غير كان سخا جزا خان مورجيج كان نحر تخفل الله خان somehow مالتي زي كحوي ات community يا أمنني ات community زي جنزب نو مسعر كنا شاهن ستلينا زي دحين كحوي أنا أمننتكم no you messing up my friend تبلاش والله so نسا تا ديبيت كارد تا جنزب ده نعات رح ديزاين so بتانس خام عم كبار كان هاي جزا خارينات كا personal كا خابتا account نسا check انت صحيف كا whatever بزي كا دموز كان تقولي يس مكبار كان مبلشاو اب بيزنس ولا يزبزلو خانه توم LLC زلكا بيزنس ونون ولا انت متكا ناي بيزنس كارد ندحر عليها كاب جبها ولا ماكينه خانه داد ودي اططو انت لابس رجع no don't touch that نعم فقط قد يلا تو تراك طوعي كا تو تراك راحت كده لك ان علكا كو personal ناتكا كريدت كارد يلون نبولو مالك تانا بيزنس كلها 50 شيء يكون 100 شيء يكون عاد جنزب كلها نو أنا عاي كنت سلتي تاني إيش تاني قرسي if there is something happen أبتا كامباني خا أبتا على السخا بتان السان إيش تيجبر كذا بلاش خا نابيك مصي خليم ناب جزاري زلكا خال checking جنزب زلكا خال بسم كازلو نجار مصي خمالي هزي بتعمل تاني دقيقة نجار حقي زود لازم نتحقي بس نسرعات أما لقيك هتكرر حادي اليوم برو كم زي مش عليك أمونجو أزي بيك زخنة تأشم خلولو أوكي يسقط الله سلوز الله خزيان من تايم سيلكم مست بيزنس بيرسونال ونت أساسه سلوز خلنا هنا just simple هنا خورة LLC نام بروفيت قال ملزي بزح بس نسرعات كنرد لنا بينو كلاسهم هنا هنا ستيل كندقاق ماينا قرب كساب لوت أنا كساب نمهارنا فلت مان كلنا هنا نمهار زلنا number 3 سالسايت أقمتها نام بروفيت it enjoy back أتي ناي tax benefit أقمن لك you're not paying هذا كامبانيز 4 مليون يهبك
whoa, nothing to pay any tax donation, charitable donation. You're not paying any money with it. فايل تقبر تاكسي ولا نسخة بزي كله بس يكاد donation نيجلا جلا ولا بزي 1 مليون profit هالواتا كامباني. No, you're not paying any tax. Still أقول كسب هالوا مالي. Still plan تقبروا لي تجزء أو مدحرالي قال نجار تقبر تسأراري تبل مالي. So that's the enjoyment, not friend. So advantage وسخ مثلا help to improve society بتعمي advantage لك أنا تخبى بالحر كم ويز بالقاسي لسه 1 مليون ندحر دولار نحن رخيبنا profit نبلا 1 مليون عين وسدان لنا مخسب يكون لنا سنتات قبل الله خشي نتا كوميونيتي خا قال لك خاطوس قال لك خاط تعبي قال لك خاط كتاس قال نجر كتكبر خمال whatever رنتال ولا بلعلي قال لك قبل الله كرايك ما تخلي إن كان نايتا كوميونيتي تعبي أنت خلاص ميلان صف ميلان إن كان أخوني خلي تا كوميونيتي سأقوم تبهلا يكون داست إن كان جن أبي يوعد راح يتقن نعم أبا علامة عليك كالو كوميونيتي تكبر خلاص كالو فيل ناي قلعة ختم هارو تكبر خلاص مسألة اسم كلا كتجز خلاص كوميونيتي حبرة تسبت هزبسي كعبو قلنا جبر إكسباند جبر كعبي خلي تتقمتات مالي so limited liability كم ويز بنا بتعمي more protected هاتي limited liability مالتي so as long as الله مالت حقتها تحسكون personal نتي damage تغير كاننا profitون بزح حقتاتنا او خط عساك just كنبر قلنا limited liability كنبر قلنا protected خان تحت بهالكون كا ولا protected what do you do مسخاون الله personal ندحر قال غيركا كمان كتقع تغلاط اللي liability زي كحسكا خلي مالتي you gotta be make sure ابزي بالطعمي عبي دقيق زون حقي زلو ولا هجي انا كم امر ويكا كم هنتي زمص زلو خمبر مزي تحاز ازيو بالطعمي ابزي مصحف زي كلاس كنوصلو خلنا ازيو بزح له ولا زيون كلون زي يمصلو مان mostly كيركا lawyers simple lawyers whatever it is قدمي مسرات كون lawyers كيدا لك تقمونا عاخاو حقاو زخونه اسرارتا سنتن سبتا ابتا نايتا operating agreement ناتل بايلو كان بلا مالت تحق نسا minute time تحزلكا زي ابا تصحفن سنتنس كمان بسنه سرعه تصحفها خنا نسا انا عاخ قلاسي زي ولا اكاونتنت خو خلي يا جن just to be safe احوات بحلفي تخلق خو خلي مالت يا نمبر تي نيم اوف نون بروفيت اورجانيزيشن قال ملي ابت ستيت كيركا تقبرتها انت اوبريتنج اجريمنت وات ايفر يو دو بزنسز تحقناتا بلو يرسك السراح تكلم سو هنا وذات very gentle تخونه كله بزعبا ناي تاكسي ناي قلو كله اوبريتنج اجريمنت تصحيف تطابلك ساب ندحر كيس كاس بقى اخا ندحر عقد سقاط حسكا بقى اخا تفرد نسا انا كافر نون بروفيت سله تمزقب كانو 501 سي 3 دي انا الك no what is your operating agreement انت اتبايلو ناتك generally operating agreement مالك تايم نات كان تايم بمنطقه محاضر لسه ازيا تملقتي انا ولا تم صعدون بلوم كالون بلوم كبانا فليات ان نوسدم شجر لنا انا حبشه ولا نسم اتا operating agreement they don't just cross نباري اي صحفاني بقى ديزاين ሆነ لويرسن اسا ኮስት ትገብረካ ና operating agreement ሊዝ ናይ ሓደ ነገር ናይ ኮንትራት ናይ ክራይ ናይ ገለገለ ሊዝ ገጣም ምስ ሓደ ንዕልና አዲናሲ ሊዙ ሓደ ሰብ ሲባዕሉ ጽሒፍዎ ሊዙ ናይ ገዛ ክራይ ኣለዎ ማለት ሰብ ዝተኸስ በታሊ ጽሒፍዋ ብመጽሓፍ ጥራሕ ከማን ተኸሲስ ማለት ሕጂ እንታይ ዘለኹም እሱ ካልእቲ ተኻራይ እንዲኸስስዎ ተኻሪ ዝነበረ ምስ ከሰሶ ሊዙን ብዙሕ ጽኑዕ ኣይኮነን ጸኒሑ ነታ ሊዙ ንኽጽሕፋ እኮ 500 ቅርሺ ኣድልዮ ሰብ ሓንቲ ሊዝ እንድሕር ጽሒፎ ንስዓ ሴቭ ኤንድ ኮፒ ገብራ ኣብ ዓመት ንዓ ሕድሳ ጥራሕ ሶ እሳ ታ ሊዝ ማለት ታ ኦፕሬትድ ብኣሰራርሓ ናይታ ጉዳይ እዚኣ ኸ ታ ኦፕሬቲንግ ኣግሪመንት ንብላ ኸዓ ማለት ሶ ሕጊ እያ ናትካ ሶ ድራፍት ክትገብራ ትኽእልኻ ናይ ባዕልኻ ሕጊ ክህልወካ ክእል እኮ ከም ኮሚኒቲ እኮ ብትግርኛ ዝፀሓፈ ናይ ባዕልኻ ክህልወካ ክእል እቲ ሜይን ግን ኣን እንግሊሽ ሴት ኣብ ዝኾነ ግን ያ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ሴት ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ስናትካ ናይ ውሽጥካ ኣሎ ንሕና ሕጂ ሕጊ ናይ ባዕልኻ ትገብረሎ ካልእ ትገብረሎ ግን እታ ሜይን ኦፕሬቲንግ ኣግሪመንት ታይም ዘለዋ ሚቲንግ ዘለዋ ካልእ ዘለዋ ግን ብእንግሊሽ ዘላ ግን ኢትስ ጉድ ቱ ቢ ሴፍ ብሕልፊ ንብረት ተሊካ ኮስቲ ውሕድ እያ ትገብረካ ንሳ ብጣዕሚ ውሕድ ከምዛ ዝብለኩም ሊዝ ባዕሉ ብመፅሓፈሲ እታ ሊዙ ብስነ ስርዓት ስለ ዝተፅሓፈስ ናይ 50 ቅርሺ ተኸይሱ ናይ 50 ሽሕ ተኸይሱ ዘሎ ሰብ እዚ እቲ ተካራይ ናቱ ሳካሪዎ ዘሎ እዩ ከይስዎ ዘሎ
اجرا تاليز جن دحر بسنة سرعة تتصحف نيرا إذا كله عم بتصحن مالي اتليست ولا تحمساش حزب زلوسي maybe داون مخونة تخصو تخالي قالوا so متنقع مالي so yeah that liability اللي بدي أتذكر زلوه حقي أتفرد كان هو ناي حق جزء تكون كا you have to be alright نسخة بقى تعدل نتاكسي قرط نتاكسي تروح بزلها عدل رأينا لنا إن بتعمي نجرانتس بقى ناس أزمة أكا جنزب كا advantage معاتي من مصر خير مالي كال voluntary board members سنالو voluntary board members سنالو advantage عليك they don't just non-profit humanity بحال في تقرأت هذا عادة تاريخهم هم قالوا board members كخوني هولي you don't have to community خاص بقى خاطر حران قبرونا لو مالتك board members كا ولا تعاد دك خلا زي قوم كتقول تخلا you don't have to not care trend board members تقبرون قال so نتا campaign زقول سوا زي مهم board members يقولوا سوا نتا campaign they are anything نسمي الحتة anything تبالشون نسمي من الزقوب هجي إذا board members زياتهم نايدا قوم خون خلهم كلاتات professionalات خون خلهم so voluntary ونترخبوا ميلا على مال so it's formal structure نبعلم is the non-profit as a formal structure لك كم إلى السوين السرح مالتي so this is how بزي بمقصال كلمة okay can I make money with non-profit yes you can make money yeah it's a lot جنزب تقبر تخلها جنزب تقبر لو with non-profit yeah جنزب تقبر تخلها profit تقبر تخلها but it's funneled back into the organization it جنزب تقبر كاسي it like ولا مي it's حابزي قبر رمبرسي it's funneled back نابو تمليسي نابتو organization هم تزلوا يزبلا كذا yeah دي next class how to start in هنبل دهرو sample ناي draft عينة كنزاربنا next class جن I don't know ما أسكن نتا how to start a profit non-profit organization مالتنا إن حيزنا هنمز أنا إذا خير هذا الله كنا تا 501c3 زي non-profit organization كم تسووا تدخلهم charitable organization كم تسووا تدخلهم 501c-3 كبير الساعة الوقت أنا number 3 مالتي so this is how I know قرب فلي كبلينتهم دخاتات التنازي بخنيات بزح الله بزح نجار الله زتات مس كبابينا مس كالنا زي تأثر at least just نيش say basic you كلا أيقونن جن نتهم community نجبر church نجبر كال مزح جزلوا بيزوا مزح جزلوا قلوا لا ونايت عشان ممكن تتأسسوا وين دل نحنا كم حبش education جن like let's know the rules and regulations حقنا دافلتنا أنت خدنا so let's what we can do بينا سيف نخون أبينا وحس نخون هنز زبلنا نبرت هنز زبلنا يتكالون بما أنهم حدا سبمتيون تبلبلنا بلون كوس دخلي very easy مالي so make sure what to do what to set up صباح نقولون ندحر جيجات هتفترنا بنا عريسون صاتهم متسيب ندحر أدي تجرم هون they can just blow it out كله نتكحبرت السبت راحون كوس بقولوا مالي so you gotta be careful that's all my class today لما عنت thank you so much صباح ناي كراخ بنايم صباح ناي حتى الملسن كلاس ياخذوا لنا thank you so much إذا أخلك حوس الله يدلني thank you ويا بزح السبات كمان يتصبغون بزح السبات كمان الله فلوم تقبر مالتي that's good enough thank you so much